kesamoning hulun Haryasa kala siresang Resi Bisma sampun bah marumari kenang tegal kuru kesetra irika sira mapupul sang Pandhawa kelawaning sang Kurawa bersama juga sang Prabu Kresna irika matur siresang Resi Bisma cening sang Pandhawa cening sang Kurawa kita masih dewa sang Prabu Kresna sekonden nyan kakyang ninggalin jagat Astina nih ada tutur kakyang nih utamanya nih tekenang cening sang Yudhistira cening sang Yudhistira mai pakin kakyang singgih satu kakyang di tiang sang Yudhistira nah mai pakin kakyang cening sang Yudhistira ada tutur kakyang bekal kakyang nih lakar kebahangan cening ka pertama sekonden nyan cening kasungsung oleh rakyat dadi ratu manipuan kaget sungsung kasumungan cening dadi ratu bekelin nyan cening dasarin antuk teri suru dirah nyan cening apitah asayah muang primitah seorang pemimpin to harus cerdas tegas dan beretika ngelah sopan santun nyan cening roka pertama dasarin nomor 2 nyan cening yan subuh dadi pemimpin cening ento satwalu sekadi anak menek punyan nyuh ne cening menekan ngalih tegah nyan cening kuali ngedan nyan cening ningalin tuun nyan cening pangtawang amongken tegah cening amongken endep nyan cening ditu marnawang de nyanan menekang cening ningalin sing tawangnya nan cening amun ken tegah nih tuun nya ningalin nyan tegah cening pangtawang artine nyan cening yen subuh dadi pemimpin dadi rakyat nyan cening malu pelajain kengken sakit anake dadi rakyat kengken rasayang anak dadi rakyat entu sengsara ditu nyan patut cening melajain anake dadi rakyat pangrasa ngerasa yang nyan cening sakit sengsara nih dadi rakyat yen subuh nyan cening ngerasa yang dadi rakyat tuh sakit dadi rakyat sengsara dadi rakyat ditu nyan mari cening dadi pemimpin yen subuh ketu nyan cening nawang rasa sakit rakyat ditu cening kasumungan oleh rakyat jak mekejang gitu artinya dadi pemimpin cening de nyanang menekan mulak menek ningalin nyan cening tuun rakyat ne patut nyanan tu cingakin pang mekejang tu bakat cingakin rakyat adil dan merata nyan cening gitu nyan tutur kakyang ne singgih ratu kakyang suksema tutur kakyang ne wacanan kakyang ne punika satwalu angen titiang sepat siku-siku titiang di pabahan titiang kegenahan mangkin wacanan kakyang suksema kakyang nah cening sang Yudhistira pagehan yang dadi pemimpin yang cening